Syak tergat ya ki Kristan berkunjuru ki nang yalam Kristan hapo kari India. Ka US Commission on International Religious Freedom kalaang bagi Kristan kumju ki nang yalam Kristan ki bagi red pie hapo kari India menta kila syak target napang hapo kari India. Kari India ka badai kari jongki Hindu ha ka bagi Kristan nakash 4% ki dan takamba R% tamai a. Ki Kristan hapo kari India menta kila syak target napang haki beri ki bomdai ki Kristan ki badan hapo kari India. Ka US Commission menta kadang wadi kilat kelenti bakadang tokit bini abha bakum no ban pinstam ya kari India namar bakari India kalapan kenyi ki kendon hakabai dai bakajing long lai luit haki niam ki rukam. Ki kubar ki bakhala ki basyarkai hakabai dai bakajing syalaben jong ki Kristan hapo kari India kilami nakkel yang sodang cakari India hakabakane kawi katelang kubar kalaang baki riurunar kila penjat penprai ki hingki sam ki Kristan bat kumjuru kila pinsosat ya kajing yam ki Kristan hapo kari India. Kene kawi katelang kubaru kalapan i baki cakari kunswet kepala seng kepala play dan kebalang kum sebentaban Kristan ya ki kunswet hapo katika jelam Madhya Pradesh. Kene ka jakari kunswet kala syakhang kerdap haki pai bai Hindu ki badan hapo katika jelam Madhya Pradesh. Kajing syakhang kerdap no katika jakari kunswet kadi hadim la syakin no aba katika jakari kunswet kala pen kelan yam jubor ki Hindu ki Muslim syakan yam Kristan. Hadin basa preng ki kubor hakabai dai baka jingyale apo ka jelam Manipur kepadang ne sadu mentamen neru ki pai ba hakal yang sudah jaka pertai kila tep baki Kristan dan kata ka jingyale apo katika jelam Manipur kadai ka jing syak target ya ki Kristan ki bede ki red pai hang ne hapo kari India. Henry Hadin jaka jing sapreng jaka ka kubor ka sang RSS jangka sang Hindu kila kloy ban min syakmat ban keran hakim media ban kila ong baka jingyale apo ka jelam Manipur kam dai ka jingyale aprang ki Hindu bat ki Kristan. Namar ki jingjia ki bakhala kanang miki singki por hakeleng sudang cakap pertai hakabai dai ki Kristan hakabai dai bakan yang Kristan hakabai dai baka jing syale jengki Kristan hakeleng sudang cakap pertai lane hakabai dai ru baka takasyang kasyang man jengki Kristan menta pen krek kinang Amerika ki bade ki Kristan ki balas sedang ban pin kiwen ya kari Amerika bat ki dan ya kata jing temu ban pin kela ya kari Amerika kum kata kari jengki Kristan ka bapura.